Sagledavam sve aspekte ovoga što nam se u Srbiji u protekla 2 dana dešava, kao i ponašanje svih aktera, kao i reakcije ljudi. Moram da kažem da je jedan od mojih sugrađana iz Kosjerića, koji je profesor u penziji, to jest, ako se dobro sjećam, učitelj u penziji, dobro rekao, prvo što je ministar prosvete morao da učini je da konferencije za novinare nakon masakra u osnovnoj školi Vladisław Ribnikar započne sa obaveštenjem da podnosi ostavku. Također ministar policije je, ako ne on lično, trebalo da zatraži barem podnošenje ostavke prvog čovjeka policijske uprave za grad Beograd, na čijoj teritoriji je se desilo 2 masakra. Ne krivim te ljude toliko, bit ću iskren, ni njima nije lako, ali živimo u takvoj državi da rejting odlučuje da li će ministri u najgorim trenucima podneti ostavku i za to se ne pita ministar, nego jedan čovjek. Da li je to normalno? U normalnim državama za mnogo manje stvari ministri su podnosili ostavke, a kamoli za stradanje 17 ljudi u 2 dana i ranjavanje 20 ljudi. Također želim da kažem da, pošto se bavim novinarstvom, do nekak krivim i kolege novinare za ovakvu situaciju, jer se trude da se senzacionalističkim tekstovima privuku čitaoce, ne razmišljajući o tome da možda baš oni time utiču na potencijalne izvršioce teških krivičnih dela, da se sa ciljem dobijanja medijske pažnje to jest da sa ciljem pridobijanja medijske pažnje izvrše delo kakvo je ovo posljednje delo koje se desilo u par sela u okolini Mladenovca. Sve ovo što nam se dešava, ljudi, govori nam o tome da je sistem truo. Pardon, jel ja rekao sistem truo? Pre bih rekao da sistem ne postoji. Također, ko je trebalo da podnese također ostavku još onoga dana kada je se desio masakar u osnovnoj školi, to je celokupni savet regulatornog tela za elektronske medije, jer nije stao na put urušavanju mentalnog zdravlja mladih kroz teror koji sprovode Pink i ostale televizije, Happy, Pink, koje imaju reality program. Ovdje sam ličan i smatram da je neophodno da krenemo svi od sebe, da se menjamo, da bi se sistem promenio i da se ovo ne bi dešavalo više. Toliko, ljudi, od mene. Nadam se da sam uspeo svoj stav da vam kažem po ovoj temi.